Tangwa just the le giving la rinche roma sigiye ngarang phe amdunga ne le bayi ine yang chongdu ne jagala lobjon che ani je ni Europe United World College se be lobra jingna lo la lobjon che gi khoka bra chung ani de lobjon che cha che ani ari gi zula lobra che mo Duke University na lo la ani lo shiringa la lobjon che gi lobyon thopso ani nani lo ni do judu lo la lobjon changma cha che ani thanda arigi chongje chemo New York City na la yobe YindaYin Coaching dene khala ani lega cheda cheshimba yin Sama samje tishile ngeming la chime dumai ene ngarang kesa de kamli da oto ne drope sa kujile ke bayin ani chungdu chik tuzu mangchewa di simjen choche ene drope sa kula de bayin ani thama de la ani kya yong ko ko brachon kya logic de chagas de chini ari le bayin ani ngarang ki ari la ani lobchong changma che ko ko brachon ani thanda ngarang gerki lapta RCS Riverdale Country School shebe lapta che ni Bronx la yore ani tela gegin che de cheshin bayin sure da yang YindaYin la 보고서로 롭촌 뒤에 남규기 차징이 가지고 사뱀바다 니마기 아니 롭종 롭종 대해줘라 어디다 마다 이 단다 야르기 콘센라 아니 디 톤딩 아니 롭다 팀심베 부든 수체도다 톨롭 드래기 타디 진다디 컨디스 만다요레 that jidangi nam use up in banimala pui gai inji angzi shi lobsen shi lobde gorwa bugu chunju lo ni da chagane chini choksum parula bugu changmade ane zabemba nima nimda da duze takbar shi dele chigore ani tanda yakha dela mixing nganju ge jik thondrung lobta tan jendra chuk chik da chungi len ro shimbe lobtu dunzola ron che ge mixe ge ani da jik jendra jik thari na yore ani di chigoe gyumsen zo ro de karsina ani jik thorun lobta la dudu kopsala thari mangbu chigore ani di thari che di lel habu yomare da ngarang get ro na so ge di jik nyamnyu kha ga jan de sa ni ro sha gi mi in za di khaje kale yome tang ani di thola rorum khajigo me suzuki ha kurwa tin sa ani dinji ta ngaran chu phebe chu zo na lo la di kubob di trun thuk bai na an bu zala phendo shira yungur samne ani di chashi dik bai ani kran gingwen la so ne re di da ari longbala khala tholob dragi lamga di enja ne re jana ne re di lamga da pe loga yore ani 톨로블라 드래기 타디 진다 라두 삼바 아니 디나로 라다 조 가리가리 주고를 가리가리 개침보래 da zo ke cheshu ro ding an zu thorum lobta na yan zu shu chi du ani dinal la chagi mangbu chi chang du go re ani chagi thang bu di me chama ge khar sam gur la na ta yigze SAT la jda da di ke cheshu re samne ne me chama sam gur da di ke chim bu chi re inele team member yang dan da ke chim bu chagi mangbu chi re pe na cha na su su gerge ko la lobjong khante yo me da su su ko le thia ji ro inji la na personal essay le do ani da na shi yang su su ge padula lingu kar parbi me thanda pad thanglang thola lega kharchi me tindegi thola ani chi hakwa chi dole resume thi go gore en thaga na shi ge tanda chi susu yang dopche chi ge chimbu de janga yin ba na me ri da ani da chonggi ringina da ani timgi ringina da tindegi nanglo le droba na ya subject essay le ni chi thi go gore ani laptop kran chola da laptop changma droda manja wa yore khashe ki supplementary lan essay go re denzu changma ya thadi che gore ani pugu mang chewa ge chi laptop se di chi ni la chi bu chi ani ya karso apply session na digo marwa laptop chu chong ni shu de che go gore an samlo sta da ani zinra choge choge shola di che de unne thane pe mesi kale yor ngara na de kang ye thinyu ye ani ropa mambu ji na kang ye che che ani semshu cha che ma che we che ni sha sha wa de mambu ha ku yo ani 근데 통을 내 수수에나 직셈 나라 직 나니로 지도 갈스나 가란주 배반 망쳐야지 직 디지소되는 내용체 수수기 뿌라 롭종 약부지 차나 망발라 콘조기 미제둘름데 약부지 차나선 삼로키니 직 수수기 미제직 삼로마다체 파마쪽이 뿌고든 쪽이 체돌 레요로 딘상 근데 되게 톨라직 로롬 체도나 약부도 삼네 아니 딜링기도 바브레
Ani chimila toji che ani nge thanda thiwa di phama mangbo chigla yang di khalora da tholobla dudu samba penju gi khajina na yang khongchimbo ro ari gi lopta danzo o dindi hindu samba yang penju gi thone ani khalora bu susu gi lobjun che gi che do japjur da yang shung gi thone japjur che dindi gi yang lamga damda yorwa dindi thola ani nga zu di thati jinda na lo la yang sabjung de de yuna Yore, tanda pena chashana kiran labna shire, lapta mangbuchi ji hansaya kongchimbor, mikse ki gergi lapta dowe na lore la tongda ngapchu tukchu te gore, ane dende yinzang pama mangbuchi te kali khabo re ngaranso, ane ti ha kugi la nganzu ke karchi kyu sana tanda pugu chola mikse ke shung nanglo la chik susu lobin raya di khandes apply chigo me labya tang, ane ti ma se yang ta inji la na scholarship like da scholarship ki ane kugup khari yo me tenzo koran cholo ngotu chiyu ane pugu koran chon juendang da chik kali gyap thuni je na khari na nganzu ge de la langa thapsi tang yi ane nganzu de la chakshi mangbuji dik sha yo tanda ngaran chu kinge ni mem ma se tanda ane chik kar ka se ne lobjon thun sha gyo ge ane yang penjo ge tho ne da kharso wor di lobyong gen rodan da za yakpu ha ko ni den ge mi na nga zu den de den shu den chi chashi diye din za ne nga zu di ge da penjo ge thola pu chola rorom che di pendo ya bu jung ger sam gu do 당기 응을라 니 렌베 십신 기와 나소 아니 토지 지시 교인 다는 신기에는 아주 대링기 아주 이 년통디 아니 생이기 필리핀다 창말로라 아니 아주기 슈어디 카린시나 교란주기 낭미네레 교란주 조보조모 년이 수인네 진짜 단다 죽지 중이라 아니 조심베기 보고든지 여와이나 아니 디디 칼로레 렌디 아니 피로나 카인시나 디디 아주 쉔게 가라주 딘디 람가 지그널 조사주 진베 차네 아니 베 메시지 개침부 통기도 아니 디디 파마초기 람가디 아니 조다 만켄드 아니 참자면 보고라든지 경라이기 양 니주 망부 차데샤 덴데 손자 아니 가라주 지조이네 가와이네 창메기 아니 롭종이 토라 아니 슈갸체 아니 카리네다 디부 야부지 템베기 가주기 덴데 지데라 미유장데여 아니 교란주 ngwene ngazula ani khale gyabju cheche ani didi da khangmangma ani mingthokro na ani didi yogo ma chwaena ngazula ya sami mangbo yo mare ani chejang YindaYin likhona lo la khang yojo phero na New York City nang la yore Jackson Heights la taji che. So can you briefly explain about YindaYin in general, but more about the summer college preparation program? Sure. YindaYin Coaching Center is a platform that provides quality education, workshop, mentorship, as well as networking opportunities for immigrants. We are strategically located in Queens as it is a borough of diverse immigrant communities. Jackson Heights in particular is one of the most diverse neighborhoods in the nation. It is also a neighborhood that has an annual median household income below city average of $50,000 a year. So for the summer college preparation program, we hope that this is going to be a college readiness program where we will provide mentorship, college preparation in terms of college application process, where the kids will work on their personal essays, FAFSAs, common application, and we're providing SAT prep, which is not necessarily a service that's available to students in public and charter schools. These are some of the services that are very much provided in independent schools. So why do you think it is very important to initiate such programs in our own Tibetan community? Thank you for asking that question. So for the Tibetans, I think this service is simply necessary. We are one of the newest immigrant populations in this country, and currently we have pretty much nothing. We don't have a school of our own. We don't have legal services. We don't have services even in the health sector. So since we're so new, we do not necessarily have the infrastructure or the resources to create a vibrant, thriving community on our own. In order for a culture or a community to strive and thrive and
and succeed, we need to build these kind of infrastructures and resources. So for the Tibetans, we just need these kind of services in order to have a life in this country. And I think this is not a matter that benefits only Tibetan immigrants. This is something that benefits all the immigrant communities in Queens. I think teachers obviously play an important role in this, but what about the parents? What can they do on that? Yeah, so honestly, I've been lucky to receive such amazing support from my teachers in high school. My family didn't speak a word of English, and I had zero support at home. And I've seen too many kids not seek help and give up on education, even though that's why they came to this country. And it is such a painful sort of a thing to think about, that these kids give up on their education because they don't have the support and guidance. So I think it is really important for parents to really support their children, to empower them to take initiatives to ask for help. So I think it is really, really crucial that parents, if they have rising juniors or seniors, should take this opportunity, because we as passionate educators are really trying to make a difference in this community. And I think this is an opportunity that you should not miss. Ranga nam hin mo ma di tosana ranga che to ma malam di tosana chom me jeng so wa ni tar ti se so gam lom sa la de na porra ranga che zi pan sam down di tosana ma na re wa la jiri ma na ma se ta jiri na re wa ma na re wa la jiri Jiri